ئیساڵ یەک ji salên taybet e ji ber ku cejna Remezanê têde tam bi Newrozê re hevdeme. Bi nêzîkbûna cejna Remezanê, bazar û malbat dest bi amadekariyên xwe ji bo pîrozbahiya her du cejnan dikin. Di navbera kêfa Newrozê û kêfxweşiya cejna Remezanê de, îsal xelkên bajarê Qamişlo atmosfêreke bêhempa dijîn. Ji ber ku kevneşopiyên çandî û olî yên ku nêzîkî hevên dikin yek. û derfeteke dirêjtir didin malbatan ku pîroz bikin û li hev bicivin. Heysem Osman ku yek ji welatiyên bajarê Qamişlo ye, ji Rojava TV re diyar kir ku wê şêraniyê xwe yê cejna Remezanê di Newrozê de li gelê xwe belav bike. حزرية وانا وكا اي عيدا عادي حزرية خود كن دجنا اول شيء رمضاني طبعا اما دجنا خو بكن المالي خو وجم جيراني خو اهلي خو وش بيد روجا دوا حزرية مزج خو اوي ودجنا مزنا اوي يعني شوي دسني مسترتنا يعني امي تفهر النوروز اخو بكن وامي النوروز اخو البركوني خو امي هر مال باتكي شكري خويا عيدي دين بركوني خو وملتي محمي وش خد تفقر بقري وتفقرك اخو شكبي يعني دبي وقت رينا كي تشيبي وهر كسكو شكري خديني بركوني خو Li aliyekî din jî welatiyê bi navê Hanî Tişê daxwaz kir ku dîlgirtî bên berdan da ku cejin bibe du cejin. Ez yaqîn nakim ji ber gelekî sîrê me girtî hene û em kêfxweş dibin wexta ku nav derdkevin inu wela esîr hatine berdan. Bu esîran bihêvîne ku bêne berdan û ev miletê me hemû rehet bibe û kêfxweş bibe û eyda me bide eyd. Dilê welatiyan ber bi du'a û hêviyê ve diçe û daxwaz dikin ku ev cejna Remezanê mizgîniya xêrî ji bo girtiyan bixwerebîne.